Pemirsa kasus demam berdarah denyu DBD ring Kota Denpasar saya ningjap turkerwati oleh jajaran Dinas Kesehatan Irika. Makudang-kudang pangupaya untuk namakin DBD sampun kemargiang, nanging kasusnya ni kantun ngelimbak ageng. Dinas Kesehatan Pacang Ngemargiang Pemargi Anyar memperkanti sarang World Mankueto Program saking Australia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Ana Agung Ngurah Gede Darmayuda Mausang, pangupaya penanggulangan DBD ring Denpasar, pacang nganggen bakteri Wolbachia. Sekadi sani sampun kemargiang ring 15 negara. Pamekas ring Indonesia ngangge bakteri Wolbachia puniki sampun kemargiang ring Klaten Yogyakarta. Selami 5 warsa pemargin nyane sampun presidenes kasus DBD kantos 7,7%. Bakteri Wolbachia dengan kepanggih ring soroh buyung. Selantur nyane bakteri inucap pacang kagenahang ring legu. Raris legu inucap kalebang. Bakteri punika pacang ngaunang virus dengue sane ngawinang DBD saking nyamuk Aedes aegypti. Ring pemargin nyane kadulurin antuk netasang taluh legu sane medaging bakteri. Ngelantur nyabran wuku pacang kalepas dase yuta legu ring Denpasar. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.